Mokoena o hlahile ka la 11 kgweding ya Pudungwana selemong sa 1957 a hlahela Paul Roo Freistata. O phethetse dithuto tsa hae tsa matriki sekolong se phahameng sa Selelekela Phutha Baqwaqwa. O qadile ho sebeletsa kgaso ena ya setjhaba ka 1983 e le mohasi wa ditaba Radio Sesotho eo hamorao e ileng ya bitswa Lesedi FM. Mona o sebeditse le dibohodi tse akgang ka hare ntate Ditaba Mohoto eo e neng ebile e le motswalle wa hae wa Hlooho ya Kgomo hammoho le mme Sophie Mokoena eo ha jwale e le mohlophisi wa ditaba tsa matjhaba mona televisioneng. Se nka se buang ka Dirara Mokoena ke hore ha ke fihla SABC ka 1994 ka July ka mora dikgetho ke fihletse matsohong a hae ke qala ho matshohlo ke lenaneo la ditaba la thapama la nako eo re ne re bitsa Sesotho stereo ha jwale ke Lesedi FM. Re ne re qala ka hora ya botshelela ho ya horeng ya bosupa mme ke mo me ke ileng ka qala teng hobane pele o ya hoseng mo re reng ke prime time kapa ke mo honang le bamamedi ba bangata o tlamehile o qala mananeong ao ho senang kgatello hona. Nka re nna ke betlilwe ke Dirara Mokoena. O ne a na le puo e tsepameng, o ne a na le leleme le paqameng puong ena ya Sesotho. E ne e le motho ya ngolang ka makgabane, e le motho ya tsebang ho botsa dipotso ka makgabane. Mme ke ile ka fuwa matla le tshehetso ke yena ka ba ka betla tsela eo basadi ba bangata ba ileng ba tla ka moramka ba ileng ba etsamaya. Nka bua ka bo mme Moko, nka bua ka bo Sebulelo Ditlhakanyane. Mme ke ka ho ke re nna ke lahlehetswe haholo bana beso, ke lahlehetswe ke motho ya mpetlileng, motho ya ileng a mpha sebaka, motho ya neng a sa re ho nna jwale Sophie o nhata di-cons ka mantswe a mang a itshohe a be le low self esteem hore jwale mosadi yona o matla mme o tla hatella nna jwale ka ke le motho wa monna. Ntate Dirara ke o fihlile ke joined SABC ka 1982 yena ba kena ka 1983 I think ka March. So nna ne ke le producer ya department e bitswang ka hore ke Davi mo re neng re etsa batho ba sa buing puo ya Sesotho e ke motho ya shebeletseng television o bua puo ya Sesotho. Dirara yena a fihla o fihla ka ne ba buhudi mme a etsa mananeo ka kakaretso nako eo radio ya rona ka tsa bitswa Sesotho stereo. Ke ne le motho ya tsebang a batla mosebetsi o etswe ka tshwanelo. Ke ne le motho eo nkareng o nana le an elephant mind. Ntho le nngwe e ileng ya etsahala dilemong tse fetileng Dirara o na e hopola ka botlalo. Jwale itse nna o ba ke tswe television ke kena radio ka se ka sebetsa tlasa hae ya ba producer ya rona lenaneo le ke tsa lenaneo le bitswang ka hore ke matshotlo le lenaneo la ditaba le dintlha tsa letsatsi le letsatsi. Ebile motho e rileng ra sebetsa le yena ka kotlolo ho no sena ntho ya hore ke motswalle wa ka empa mosebetsing wa rona Dirara ona batla hore dintho di etswe ho ya ka tshwanelo. Le hana kwetlisa batho ba batjha ba fihlang mosebetsing o na e hlaha moo a re motho pele o ngola story sa hao pele o ka etsa interview ya hao o tshwanetse o dule fatshe o iputisise hantle hore hantle motho ya mametseng a bitseng lapeng ya mametseng seyalemoya o tla ba tseba hore na ke bua ka eng kore e ne le motho a very factual, e ne le motho ya reng ha o hasa o tshwanetse o be le boikemisetso, o tshwanetse o utlwisise hore go na le bonkgono ba sa tsebeng puo ya sekgowa gore mona o hasetsa batho ba mametseng puo ya Sesotho gore na ke Mazulu ke Maxhosa ke Bapedi
empa ha motho a mametse lenaneo la hao la Sesotho o tshwanetse hore a utlwisise taba ya pele ke puo, taba ya bobedi ke dintlha, fact. O tshwanetse o tle ka o be factual, o eng kapa eng o tsebisang batho ba mametseng seyalemoya. Hamorao o ile a fetela ditabeng tsa Sesotho tsa televishene mo a sebeditseng teng e le mohlophisi a sebetsa mmoho le batho ba jwalo ka mme Mona Phathudi le ba bang. Ao bathong wa tseba Dirara Mokoena ke motho ana he was very humble but very strict. E le motho yo a tseba mosebetsi wa gagwe, e le motho yo a fileng puo, e le motho a neng a file lentswe la go kgona go bega ditaba jale ka di begiwa. Ke gopola hantle gore ke motho ya neng a tswa ko radiong ga tla televisioneng. O tlile ka tsebo, o tlile ka botlhale. Ke fela ke re nako nngwe ke rata gore ke motho a ratang metlae, a rata go adiwa gore motho gore ntho mo leng go gore e sebetse ka nnete. O tla re o bua selo gobane ne re sebetsa mmogo re komogile re sena ntho tse re fetisang. O tla re go nna a re ke bua se sengwe a ba re go nna a re hehe ausi nka ka eo ausi e fela a se ka bogale o tla tshega go mo phirisa o tlo tswela pele o tla bona gore ka nnete motho ona o tseba mosebetsi wa gago. A nke nngwe wa ntate Dirara Mokoena o robale ka kgotso gobane le motho a ratang lapa la gae. Ntate Dirara Mokoena e bile mohlophisi e moholo wa pele wa lenaneo la ditaba la Leihlo la Setjhaba gona mona ho SABC 2 mo a sebeditseng teng ho fihlela botsamaisi bo mo romela Bloemfontein ho ya ba Hlooho ya Lesedi FM ka 2015. O sebeditse ka kotloloho le Mmemane Lenyokong yeo e le mohlophisi wa mananeo tshebeletsong ena ho fihlela a beha meja fatshe ka 2019. Dirara Mokoena e ne le motho a ratang mosebetsi ka tsela e makatsang, e ne le motho a bonolo empa ya neng a le strict a batla go etse mosebetsi, mme o ne a re lakaletsa ka nako tsohle gore re iphushe re leke go sebetsa ka matla gore re ateye. E ne le motho a ratang le Sesotho ka tsela e makatsang, a rata go bona Lesedi FM le phahame mme le fitlhetse boemo bo bodimo haholo. E ne le motho a re kgothaletsang ka nako tsohle gore re kgathalle thuto mme re rate ntho tse ntle gore Lesedi FM le lona re fumane gore le ntse le kgona go phehisana le di-station tse ding tsa SABC mmogo le tse ding tsa SABC. Ntate Dirara e ne le ntate ho rona, e ne le ntate hobane le ha re ne re na le mathata a rona a malapeng kapa a fapaneng, re ne re kgona ho mo atamela re bue mme a re fe dikiletso ka dinako tsohle. Empa ka hodimo tsohle e ne le motho a ratang lelapa la hae ka mokgwa o makatsang. O ne a dula a bua ka mofumahadi wa hae le bana ka nako tsohle. Bana ba hae ba mo hlalosa e ne le ntate ya neng a rata lelapa la hae. Ba ne ba tswa ntate le ba le monna le ntse le le monna le hana go tloetsa ntho ba etsa, even if it was to his best ability. Lana he would go and find out on its own how can we make this work. Was I nearly something for itself or nearly something else to some more? He always had this belief that if you had the right intention and you had a good heart and it was something that would either improve your life or the life of somebody else, he would always avail himself for what to say more about to something. That's how all education. That was something every chance you got, whether in a magazine or a newspaper or just something like that, there was just something that we would always try and pass knowledge on to us to or even just to his friends and colleagues.
go we singing jokes sometimes, or someone one day hug like SABC or hug retire. You must go either a lecture, go Unisa or somewhere. He was just really into the sport. He was into current affairs. Ditaba ko SABC le ba for newspaper, so Mantaha like the Stars, the Mail and Guardian, and he actually got me very interested in reading newspapers and journalism, and I always looked up to him. Ntate Dirara Mokoena o sia molekane wa hae bana ba bararo le setloholo o tla bolokwa ka moqebelo setsheng sa bafu sa 4 Ways Memorial a moya wa hae o phomola ka go